nongeye kuguha ikaze kuri Rugimbana Sport. Reka dutangire amakuru yacu mu kinyamakuru Sport cy'Ikatarunya kikaba cyaganiriye na Ronald Koeman rero yatangaje ibintu byinshi cyane kabisa. Titre y'ikinyamakuru ivuga ko Barcelona imeze neza cyane iri kumwe na Messi. Akaba rero babanje kumubaza kuri Messi ameze ate nyuma y'ibibazo byabayeho, akavuze ati rero yerekanye yuko ashaka gutsinda kandi akaba ari umukinnyi ushaka kuguma mu bihe bye byiza cyane kabisa kandi aracyari umukinnyi mwiza. Hanyuma ikindi aravuga ati ariko akanyuzemo ni kare kuba atarumvikanaga na club. Hanyuma Ronald Koeman bamubaje kubijyanye no gutwara Champions League, yavuze ati kwitwara bisaba kugenda wiyameliora uko irushanwa rigenda rizamuka, kugenda uri kuriramo kandi ugaragaza imbaraga. Atari ko kugeza kuri ngo nta mahirwe twakiha imbere y'ikipe ya Bayern Munich iri imbere cyane, ati iri en avance cyane rwose iraturenze cyane. Hanyuma bamubaje kubijyanye na Barcelona aho igeze ubu ngubu projet rabone ihagaze gute, akavuze ati rero twagerageje guhindura ibintu hanyuma twashyizeho abajene kabisa niho turi kubakiraho cyane. Ati rero ikipe urabona ko ifite indi mwuka mushyashya. Bamubaje kuri Antoine Griezmann akavuze ati agomba kurekipera, agomba kubanza agasa nk'uruhukamo kamera neza cyane, akumva yisetinze mutwe ameze neza cyane. Hanyuma ariko yongeraho ati ibijyanye no gukina umupira byo biradepanda kuri we niwe ugomba gushyiramo imbaraga. Bamubajije kubijyanye na kariyere mu ikipe ya Barcelona kuri ngubu ku butozo uko ari kubona ukuntu development imeze kuri we nyine kuri contrat ye n'ibindi byose ukabona ibintu byose birigenda. Yavuze ati ni byiza cyane, ati nahageze neza, ibintu byose ndi en place, ibintu byose bimeze neza cyane kabisa. Ati uyu ni umwanya buri muntu wese wo kwisi cyangwa se umutozo wese kwisi ashaka kuba yakicaramo, atariko meze neza cyane nawe kabisa ibintu byose ni sawa cyane. Hanyuma akaba ikinyamakuru Sport kandi kizamuka kinatubwira kuri Ansu Fati rero akamaze kuva mu bitaro, ubu ngubu yamaze gutaha iwe kabisa. Akaba rero operation yagenze neza cyane, ibintu byose ni sawa cyane, twanabigarutseho ku munsi w'ejo. Hanyuma ikinyamakuru kandi Sport cyagaruka kuri match y'uyu munsi rero, ikinyamakuru kivuga ati ni exam ikomeye cyane ku gihugu cya Espagne. Rero baraza guhura n'umuntu witwa Memphis Depay kabisa, Ubuholandi Espagne kuri uyu munsi kabisa ku isaha 3:45 hano i Kigali. Mundo Deportivo nayo ikaza yinjiramo rero ivuga kuri match y'Abaholandi ndetse na Espagne rero bari bikina 3:45 kuri uyu munsi wo kuri wa gatatu. Hanyuma ikinyamakuru kandi kikakivuga ko rero ari umwanya mwiza cyane wo guhanga ijisho Depay w'Abaholandi ndetse na Eric Garcia wa Espagne rero bari bahura. Reka turebe rero uburyo iyi game iza kuza kugenda. AC ikagaruka kuri iyi game rero, ikinyamakuru cy'i Madrid kivuga kiti kapiteni arakora record. Akaba rero uyu munsi Sergio Ramos arakina match y'76 rero, akaba uyu mugabo ari buhite anganya match mu ikipe y'igihugu na Gigi Buffon. Hanyuma arabura match 8 gusanga azakureho agahigo gafite rero n'uyu munyamisiri Hassan. Marca yo ikagaruka kuri Daniel Carvajal, akaba reka vayagane n'iki kinyamakuru, akaba yatangaje ibintu byinshi cyane ariko yavuze ati turagira ngo turwane kabisa kugira ngo tugaruke mu bihe byacu byiza cyane kandi nta mpamvu yo kudushidikanyaho tuzabikora kabisa. Ati rero tuzagaruka mu bihe byiza cyane, aremeza anadashidikanya yuko umutoza club ndetse n'abakinnyi bose bashyize hamwe kandi ngo bazabereka imbaraga. Rero ubwo yatumaga abafana b'ikipe ya Madrid bashyira umutima hamwe kabisa, bavuga ati tuzagaruka nubwo turi mu bihe bitari byiza cyane. Toto Sport mu gihugu cy'Ubutaliyani iragaruka kuri Dybala, ikinyamakuru kivuga kiti Dybala jya muri Madrid. Akari amagambo rero ya Maurizio Zamparini, akaba ari umugabo w'ikipe ya Palermo kabisa yahoze yiyobora rero, ndetse uyu mugabo akaba yamaze gutangaza rero agira icyo avuga kuri Dybala. Ziko Dybala n'ubundi yavuye muri Palermo aza mu ikipe ya Juve, akaba rero yagize icyo amuvugaho, aravuga ati Dybala namugira inama yo kwigira mu ikipe ya Madrid kuko kuva Cristiano akiri hariya ntago azakora performance ngagaragare nk'umukinnyi wa hatara, azahora mu gicucu cya Cristiano Ronaldo. Ndamugira inama rero ko yakivira hariya akajya mu ikipe ya Real Madrid. Toto Sport kandi kabigaruka ku rukiko rwongeye gufata rero dosiye ya Napoli rero yibasubiza raho ati rwose nta kintu murekara amahanga. Ikipe ya Napoli muzi ko bayiteye forfait kuri match yagomba guhura n'ikipe ya Juve ntiyakina kubera ko abayobozi lokale bo muri Napoli bari bayibujije kugenda. Akaba rero ku ruhande rw'ikipe rero ya Napoli bari bagiye kujurira mu rukiko, akaba rero icyemezo cyabo bagisubije inyuma kabisa, raho ati mwatsinzwe urubanza nta mpamvu naimwe mwari mufite kudakina n'ikipe ya Juve mwitwajije corona virus kiragihe. Akaba rero Napoli barayihannye match bayikubita forfait bitego 3-0 ndetse banayikuraho inota rimwe rero. Akaba ikipe ya Napoli rwose irimo nkiko kabisa ireba ko yakiregura, ariko ndabona urukiko rwabangiye ahangaha. Ikipe nationale y'Abataliyani rero ikaba ifite match ya gicuti uyu munsi n'ikipe ya Estonie. Akaba rero ngari match bari bikine bayitura Mancini ndetse bakaba rero umutoza wabo yaramaze kwandura coronavirus COVID-19 saa 3:45 rero
rero z'i Kigali. Ikinyamakuru kandi Toto Sport iragaruka kuri Cesar Prandelli, akaba rero nyuma y'imyaka 10 yongeye kugaruka mu ikipe ya Fiorentina kabisa ari ya Florence, akaba rero ari nyuma y'uko Fiorentina imaze gutandukana n'umutoza Bempe Iacchini, akaba rero ikipe ya Fiorentina ngo ufite umutoza mushyashya cyane akaba ari Cesar Prandelli, akaba ufashe iyi kipe. La Gazzetta dello Sport cyo mu Butaliyani kandi iragaruka kuri Milan AC kabisa. Ikinyamakuru kitubwira yuko ikipe ya Milan rero iri gushaka kongeramo amatara ya hatari kabisa mu kwezi kwa mbere, akaba rero ikinyamakuru kigaruka kuri transfer za Milan AC kivuga ko bari gushaka Ozan Kaba, akaba mu defenseur ikipe ya Schalke 04, ndetse kandi bakari gushaka Marcus Thuram tayizamu ikipe ya Borussia Mönchengladbach. Kwekeje mu gihugu cy'u Bufaransa, ikinyamakuru L'Equipe kikaba cyagarutse ku ikipe y'igihugu ya France ifite match y'inshuti munsi n'ikipe ya Finland, akaba rero ngari match yo kwiyerekana kabisa. Ikinyamakuru kikwereka ngala line up rero Marcus Thuram araza kuza kubanzamo bwa mbere hamagarwa mu ikipe y'igihugu y'Abafaransa, ndetse na Paul Pogba rero biteganyije ko agomba gutangira iyi match na rutayizamu w'ikipe ya Chelsea ngenderwaho Olivier Giroud. Ari nako kandi ikinyamakuru Odiogo mu gihugu cya Portugal kigaruka kuri match ya Portugal uyu munsi ifite n'ikipe y'igihugu ya Andorra, akaba rero umutoza kabisa w'ikipe y'igihugu ya Portugal rero akaba atangaza yuko kabisa ngo match yongereyemo izindi moteri nshyashya, akaba rero harimo Cristiano Ronaldo rero wiyongereyemo kurungo kabisa n'imbaraga zikomeye cyane ku buryo Cristiano Ronaldo rero afite ibitego 101 mu ikipe y'igihugu ya Portugal, ashaka guca agahigo rero k'umukinnyi watsinze ibitego byinshi cyane mu ikipe national, akaba rero ari Daei ari we ufite ibitego byinshi cyane ibitego 109, Cristiano buri bitego 8 gusa. Rero uyu nguyu rero ushobora umwanya mwiza cyane wo gushwanyaguza agakipe nka Andorra agakomeza gutsinda ibitego byinshi cyane mu ikipe y'igihugu ya Portugal. Tuvango twekeza mu gihugu cy'Ubwongereza, ikinyamakuru The Guardian kikaba cyagarutse rero kuri Clark kabisa, ngo amagambo yivugiye rero niyo yatumye atakaza akazi, akaba rero yegujwe kabisa, yategetswe kwegura, hanyuma aregura rero nyuma y'amagambo yatangarije muri parliament rero ajyanye n'irondaruhu ndetse no kuvuga ku bijyanye kabisa n'ibintu bidashimisha abantu muri iki gihe no kubatandukanya ku bijyanye n'imiterere yabo. Akaba rero ikinyamakuru The Sun aricyo kibisobanura neza cyane kurushaho kuko yabanje kuvuga ibintu bya mbere bijyana n'irondaruhu, aho yavuze ngo abakinnyi bakomeye urumva ngo bafite irindi bara, iryo jambo barisimanseho baravuga ati iki n'irondaruhu ngo bari korore, no kuvuga ngo yavugaga abakinnyi babirabura ngo abakinnyi ngo bari korore ngo bafite ngo profile nini ngo bari korore, urumva ngo muri FA ngo bafitemo abakinnyi ngo benshi ngo bafitemo ngo abakozi benshi ngo bava muri Aziya, ngo ariko ngo harimo ngo ba Afro Caribbean ngo ntago bajya baza muri FA ngo kubera ko ngo barangiza kariyeri zabo ngo bakigira mu bindi bintu, urumva ubwo ngo yisobanuraga ngo impamvu abantu bo muri FA hataza gukoramo nyine abirabura benshi n'ibiti byose nyine kubijyanye n'egalite y'abirabura n'ibiti byose. Aravuga ati dukoreshamo abakinnyi benshi bakomoka muri Aziya kuko bari abakinnyi babirabura Afro Caribbeans nyine ati bagira ibintu byabo nyine ntago kariyeri yabo bafite ukuntu bayorienta bafite n'ibintu by'imitekerereze imeze ukuntu, donc ni nko kuba kwerekana ko nyine bari fake, barangiza nyine bo barakinye batekereza amafaranga gusa nyine ntibatekereze ku buzima no kuba bafasha abandi bantu muri nyuma kariyeri zabo, ni nkuko ko yabyoriyantaga. Icya gatatu cy'amakuru The Sun cyagarutseho ni ku bijyanye n'ubutinganye, akavuze ati genshimishwa n'umuntu wakina umupira w'amaguru ariko hanyuma akaba ari umutinganye akabyiyemerera ati kuko yaba ari nayo mahitamo ye yaba yarahisemo, ni nko kuvuga ngo nyine ngo yaba yarabihisemo nyine impamvu ari umutinganye nuko yabihisemo nyine, urumva ubwo ibyo ni ikintu nacyo bahise bavuga ati ntago kuba umutinganye ntago ari choice y'umuntu, ni ko yaremwe nyine. Bahise bavuga ati ibi ngibi nabyo ni ibindi bintu ubutangiye kuzana ngaha byo kugira ibintu ku bijyanye na sexuality, gutesha abantu agaciro. Hanyuma ku bijyanye n'abakobwa nabo yabaciye intege kabisa, avuga ngo abakobwa ngo bashimishwa no gusunika baro gusa, ngo ariko ngiyo bateye shoti urumva ngo ntibabikunda cyane, kwerekana ko abakobwa badashobora gukina umupira nyine ari abantu bari aho ngaho gusa bajenjetse. Ibi byose rero babikusanyije mu gihe gitoya cyane, ahita yegura rero, ategeka kwegura rero na parliament y'Abongereza kabisa rero yahise arangira. Hanyuma ikinyamakuru DMR kikabisobanura neza cyane rero ukuntu byamutwaye igihe gitoya cyane kugira ngo yegure ku munsi w'ejo, akaba ku isaha 4 n'igice nibwo batangiye, saa 6:05 nibwo yafashe ijambo, hanyuma avugamo iby'abirabura, avugamo iby'abagay ngo ni life choice yabo, hanyuma avugamo iby'abaziya Afro Caribbean, hanyuma avaho ngaho avuga ko nyine ngo kariyeri zabo ngo bafite ibintu birenterese. Ubwo byahise 6:05
saa sita n'iminota 10 akaba yaratangiye kwisabisha imbabazi ku magambo yarakoresheje. saa sita n'iminota 17 yari amaze kuvuga ko abakobwa badakunda umuntu bakubita amashoti, bo bakunda gusunika umupira gusa ariko ntibaterwa amashoti, abaca intege abereka ko ari abantu bari aho ngaho gusa ku mupira batawushoboye. saa 8 n'iminota 20 yari amaze gusabwa ko yakwegura, yari amaze no kwandika iletere rwose yegura muri FA. saa 11 n'iminota 21 FA yari imaze ko officializo yuko amaze kwegura kabisa hariya mu gihugu cy'Ubwongereza tayari ngo kuko gahunda yagenze. DML ikatubwira kuri Lukshaw akaba rero agomba kujya hanze ibyumweru 4 nuko ngo igihe cy'ukwezi nyuma yuko rero agize hamstring kuri match ya Everton. Ni blow cyane ku ikipe Man United dore kubwo Alex Telles yamaze gukiruka coronavirus covid-19 fugabonye umwanya wo guhita akina. DML kandi kagaruka hano kuri Tony Plus akaba rero ahabwa amahirwe yo gufata ikipe ya Sheffield Wednesday nyuma yuko yirukanye Gary Monko. Akaba rero Tony Plus arimo arasaba kuri ngo ikipe ya Sheffield Wednesday ko yamuhemba miliyoni n'igice ku mwaka. Reka turebe ko bibuze gukunda, ariko kuri liste y'ikipe ya Sheffield Wednesday rero hari abandi batoza bashobora kuba bafata akazi, harimo Paul Cook, harimo Sol Campbell ndetse na Phil Neville. Akaba rero bahabwa amahirwe yo kuba bakegukana ikipe ya Sheffield Wednesday. Yitwa Fernando Gagon akaba ku myaka 34 rero, akaba uyu mugabo wakinira Real Madrid na Boca Juniors. Akaba rero yamaze kuritaninga kabisa iminsi 2 rero amaze gukina ikipe ya Vales Sarsfield. Akaba rero uyu mugabo amaze kuritaninga umupira w'amaguru ku bitumwa bwe yashyize kuri iyi konte ye ya Instagram. Uyu munsi hari African Cup of Nations kabisa qualifiers zirakomeza rero journée ya gatatu. Akaba ikipe ya Guinea iraza kwakira Chad saa 12, Kenya irakira ikipe ya Comores saa 12, Mauritania irakira Burundi saa 12, Senegal irakina ikipe ya Guinea Bissau saa 12, nako kandi Libya iri bwakire ikipe ya Guinea Equatorial ku isaha saa moya z'i Kigali. Les amis, ibi byiza cyane rero ubwo turasubira muri Chess Foot mu kanya gato cyane ku isaha saa 12 kujya saa 2. Nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane.